Talafalava tala o le nei au uli mai lau le tio Polynesia. Mo le pui o soifua e silia le iwa se lau tangata na ilungo le meli lau pasese. Na pipi mai le wafu I mata autu le tae ona le la. E au fia ai pasese silia le 5 se lau ma le au waa fa se lau. Le mafua anga o le toi alu ese vave ai o le waa ma le wafu. I le tala o le tau mai le ofisa va ai tau I le 5 le vave on le la sa va ai el maululunga o ngalu. Ma uma o lo oila loi fole lua ma le afa meita ai peitai. O le va ai mama ua iei nei o ngalu ma uma ma wa lunga e anga I mai matui sifo. O le a afiai o ngā sami o le atunu umae ono si I mga lua. Mo le asoe o atuatai au. Ono o ia tūlanga I alangata waion wha amalu sia pea fautuanga e pei ona ta ua ilunga mo o ngā sami umo Samoa. Wa fianga e ono alia e mai e ave au masou le sami. Pei ta ele tali mai al tamai ta ipule o le company va ai Samoa le Samoa Global Shipping. Le ana ngafa ma le meri lau pasese le o toi fo I le sunga mua au sa to le foa Fiona Willie. Na ia sa no ele I umi o na tuta mai le va ai le wafu I matau tu e motu le maia. Ona ua maa losi le ngalu I le wafu. Ewi ina langi le leile fonga ele. Pei ta ina iai isi pasese fia malanga I le va sa felelei mai I Samoa. Mana no foi fale tali malo ia pia e whaatali ele taimu le va. Whapena foi I se vaenga o le pasese sa fia no foi Samoa pe atau nu umai le va ai le so. Ai ua whaatopitope umanatu langa o le siaki o pasese no fo pasese malanga e se atu I le va. Taluai ua toe fiaru e se vave le va amamata autu ina ua so tele le wafu. Sau noto le afo o le va alea o lo ta milomilo lava I le Pasifika. Peita isa tele tapena penanga mo le tuta mai I le so. Ona o le taimi mua lea na whaapea o le apipi iai I le wafu I Samoa. O le waalava fo'i lea e tasi na toe fo'i ina ua whetaui le taunu umai ma le tāpuni o le wafu le masina o Februari. Peitai o le fo'i wa taunu umai ia lana malanga mai Amerika Samoa ma le sau o le wafu I matautu mai ua malanga tuai nei mo fiti. Ai o le whaafetai el tamai ta ipule le Samoa Global Shipping le sungato le foa I le ngā ruenga whai whaatasi ma le Office of Malanga Inga. Ai o le tiutia Samoa I le kilia whaatopetope o pasese sa nonofo. Ma pasese e malanga I le va. Ua vave ai o nalu ese atu. Ma le file mu le meli lau pasese le 7 Seas Voyager ma le wafu. O le mai aso taluai le ana so o mai e fo I va ai lua le Samoa Global Shipping na fea mata autu le stofi ma le sfraile na manui ai fale tali malo ma no whanga sa avatu iai mai moanga a le 7 Stars o le stofi ma le Nautica o le aso faraile. E whaitau I tū la o pele wilai vaenga o le atu whaleata I le pō le stona ina te nei peitai. O ta uel pūlenga le tise le mafo angol mot si ai o le wilai le tele o taimi talu. O lo ngā luluele o whainga luenga tele si iti ai au nanga tu inatu. Ngā luenga sostoani ngā luenga whaale ia nei e tali o tuel tūlanga ma le alemal fumomo wa I o le wila. E mafua mai ono laina ele tise malolo si lalo ele u whaale tonu. Ma whaawawa I ngā ruenga lau whainga ruenga le whawina leo laina ele tise manolosi. Mai le vāo si usenga e angai I le whale awhi o fulu a sau. E ui atu I tutono le malai tā polo I tona I mato. Ina ia mawhai ona whaale leia so ta inga o le whale awhi whaasoasoa le wila I le atunu. Ma le whale awhi ngosi malosi anga ma laina wila e tufale au onanga. O le ngā ruenga tele le nā lea o lo o iaimana onga ia wha uma I tutonu o le lua vai aso lumanai. Talu mai lea stona ina te nei. E pe ona saunoa le sunga le tamaita I ofisa o le pulenga o le malosi whaaitise le sunga a moetua sivi. E mo I lava lana o le awha pēna, ona tu ui lunga I tātou pou, ia mai siusenga I tau mai I tona I mato, I fuloso. Ai ta atia pē le tātou underground e pole ele tise ele. Leo le a ngā lulu e ai le tātou au whengaluenga o insinia. Toe tā pena pēna, whaatino, ia matoe whaale leia atili le au nanga le nā, ia pe ona e tā ua. Le ta atianga mai o tātou laina ia I lalo, ai mai se foi ona sutanga ina ia whaafengofie ona access pe au I ai le sosoani le au whaingaluenga pe atu lai mai se fault po o se tūlanga I tatau ona whaalelea. E le ave e se la le tātou underground na pole le tisel na au le a whaalelea atili ina ia o whaatasi
pe ngā lulue whaatasi ma le laina le watu ilunga. O le taimi tu ilunga le tise, whao ngā mai le laina ilunga ia whaamalu lalo. A iai taimi ua whaapena o na mo mi aina whaaleleia pe si tia le au nanga ilunga le tise malo sipo ia o na whao ngā ina mai leo lalo ia ai whao ngā ia ai whaile ngā duenga whaatino ilunga. O le tāpena penanga le nā leia i le taimi nei. I le taimi le nei o le ofeanga i le ofeanga lue mga lungenga nei. Ua wawa ai isi vaenga e whaaleleia atili. Whai whaatino whaatasi umatua ia ai o le tau la mua ngaluenga umanei ma le ngaluenga whaamua mo prioritize lam tā ngaluenga o le tātou laina lea mai fulua sou mai siusenga e tau I fulua sou ma tātou wafi e whaapena ona auina mai e fisosoani iafi o lo iai taimi nei. Ainisio TALA o le sitio tulanga saonga le move mlanga inga le tunuu. I le vao Samoa e lua leisi leo mafuanga au tua ngaluenga whaaleia a leisi waalele le Samoa Airways. Ua taunu ua I whanua le whai ungol vai aso taluai. I le umano le iwa maasina I kanata e pe ona ta ua le whaamtalanga mai le company waalele. O le waana ave I kanata mo ngā ruenga e tue whaaleia atili ai sa iei fufuanga e fitu maasina pe tai ua iwa maasina talu ona o isi vaenga whao popo. Ma si iti ai fo ile tau le ngā ruenga mai le 5 miliona I le 10 miliona TALA. Pe tai o ta ua le whaamtalanga whaalawa I tele mai le Samoa Airways na whaatupe umalava e le company waalele lea tau atoa. Mai sa whai ai le sauninga mlai waalele I whaleolo e alo I ai le ngā ruenga o mai am whaaftai ai le atua le taunu umanuia mai o le waalele. Pe tai o iei le fufuanga mo ngā ruenga whaaleia mo isi waaelua a le whaava a le Samoa Airways il whai ungol tausanga nei ai fofua le ngā ruenga whaaleia o leisi waaele tausanga FOU e pe on sauno ailona office sili o se sao company waalele le atina ina o le tamau ainga o Samoa ai o ana whaatawa ingam tangata tā whau. TALA nao nei tū lau mai lau le teo Polynesia.